بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Puas amban kapamuji si Alen Allah subhanahu wa ta'ala, duk kapanalawat si Panghu Tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak kita bi kapag timuk-timuk si oras main ininin silabayan online. Alhamdulillah, magsyarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala sabab nin tiyak pe kita bi umawot iyan si Eleo maininin. Duk bangpain tamba manamba pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi inwaktuhin duk syarta at osalo ite bi si kahapan. May palanggungan si agama Islam tahati wa ite bi in موضوع سئلوا ما إنين إن pangurong mo dambua guru ti kalasahan nakura sin groups أولاد الإسلام إن التعامل مع العلماء والمجتمع. Pagsawmad ja dukme siya ka ulamaan sampay iyan may society. Magmaap kam bisan iyakan daw ta osal si iyan yung waktu ininin biidnillah masi ko niya miyan pa lamud-lamurante iyan yung pakasa tauso sitaman ang takulain. Manjani may palanggungan si agama Islam at ta'amul pagsawmadja demikian al-ulama, demikian al-mujtama' niya iyan pingsiran ni tiap-tiap dambu ang baninin. Sa pito kita si kaisa pingsiran ininin tamanan importante. Iyan al-ulama. Al-ulama. Sumagawa dahil luamban paka sabutte duk paka mininte iyan ulama payamante ko si pamandang manusia iyan may ulama ininin. In ulama may palanggungan si agama Islam niya amban manusia mahagi ini balik paampat. Si kaisa bahagian ulama bang sisiye sali du level nenduk iyene me apa inti sinduhin. Sali du level nen. Ga niya iyene pag-addatan de duk ga niya sisiye martabat ne. Ini nendang buat pengsiran. Si kadua pengsiran ini hininang wa'di ulamain sa agen-agen miyaan
diata amban nabi. Sa agen-agen sampai pagtabarrukan te. Pangeduan barakat. Iye ininin painde yene takdis al-ulama. Pamegesa sa isyara agama Islam. Paniya inin siya ummat. Yahud. Sekabtaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Hinina nguwede. Iyene. May kaulamaan din. Baribadat ang bansihin. Panumbahan din sa dili ang ban Allah subhanahu wa ta'ala. Na niya ang ban manusia sa may waktu ko ito. Sa iyan bantuknin. Kung may painte may as-Sufiya al-Gulat. Sa agen-agen pasujud siya si iyan sa ang masyayikh de. Damikian niya ang banpengseran manusia kinatauhan mo de level ulamain manzila ulamain sumaguwa in silay gaado binebegan mo edo gaado sinuho to gaado hinginang mo de ine pangandaakan sin ine mi an ulama lay damikian ine last pengseran ine manusia hinargaan mo de ulamain niya pabetaran ni bangsa siya dialem pangatean duk si zahir si matakitehin damikian sampai yene tinuhtu ede ine panganda akan de labi patuhut si kalam Allah subhanahu wa ta'ala duk si kabtangan panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Iyan may pensiran manusiain may palanggungan si agama Islam. Apito kite man humul ulama? Sine ginellal duk binaktul me si ulama inin? Sine me binaktul duk ginellal me ulama inin? Ulama me palanggungan si agama Islam al-arifuna bi syar'i Allah subhanahu wa ta'ala. Ini siya tao siya si syara' Allah subhanahu wa ta'ala. Duk siya ginellal fuqaha'ul Islam. Siya ginellal fuqaha'ul Islam. Duk siya sa binantu, duk ginellal, yan magtatuntut ilmu. Si zamante ko ito, tiap-tiap ng buong bangkita bi, yan si kalahat-lahatan, miyan din entero dunyato, mulanin in a Muslim country, tiap kita bi tuo, ngadji, ngangingat panghati, sinpag agama tabi, bukit tabi mole lahat tabi, maiseban, masampayan, iyan ahli pamilya tabi mula-mulanin, lato ni sampay kauman tabi, bangsa tabi. Ininen, iyan amban me pangilalehan sin ulama, damikyan nen iyan ulama al-mu'tabarun, ulama asal ininen miyaan binistahin, duk ininen al-mu'tabarin, si ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yani ma'siyan nuh yani salaf as-salih rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Wadapun yani ma'siya mi'an al-mubtadi'ah. Ma'siya mubtadi'ah may palanggungan sa agama Islam ineddo ajawe de in ilmu ininen dumain ganta pangawen pong tinaire matatoere usbawaris de amban kajahilan tuju ilmu amban kalindeman tuju karantaan amban kakufuran tuju yan ka Islam sumago ittakhadhu mihnatan hinina mo ere ko style trabaho pangedoan de men arta sarun meinin tabi pininen upama ko ikaw guru kayo makadari kayo magtuos ginagdihan kayo sa niya ang bansiye yun normal ba ito ko itasabutin miyaan niya ang bansiye miyaan asa hinina mo ito pangadji din sa ilian likas bi amwalin nasi bil batil inahasupaya ta ebda we de arta manusia ang sikabatalam we ang bankinakande ke si sadakka de ke si ina ne painte sa amian sa ibatuk niya pamante
ko siya mi ahlul mubtadi'a atau nun awe ngeddo siya mian ko may kahantang iyan may pagjamu, ko may kahantang pagdua si kubur, ko may kahantang pagdua na taabid atau na taabud pinain panay pain bahasa tausugin ininin supaya si kaurungan inin amban ini na pangurong sa amian sadak ka ke atawanin kinakan ke ko pain pagjamulay luksa di pibila yung ban mian ilian. Iyan may palanggungan si agama Islam, iyan may ulamain. Saan naan sininin? Naan sininin? Sa ingge, pangilalihan tiri, iyan may ulamain. Niya ang may adilla, wal barahin. Wa niya kalabihan, iyan alimin, duk sa amiyaan, inangkat martabat din, wa Allah subhanahu wa ta'ala. May ulama, palanggungan sa agama Islam, yu'rafu bi'ilmihim. Takilala siya sabab ilmu de. Takilala in ulamain sabab ini ilmu de. Wa ay gay basta-basta ulamain ini ni amban me asyubuhat pangurong si siya wa me almunawi atau almunawiun ini me siya men puntara sin ahlus sunnah wal jamaah asal haget manamalan yakin pamartsayanin sabab ini kahaget in ilmu nilay kahaget sin yene tenggen nilay ko ini pa Ibn al-Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala inna ar-rasikha fil ilm law waradat alayhi min الشبه بعدد أمواج البحار ما أزالت يقينه لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات بل إن وردت عليه ردها. ini Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ini ulama mahadat ilmu'nin gay bisan magenggoyin gay bisan malarutin bisan petek kasiya may syubuhat atawanin may syahawat ko hadjehan atawa ko hekkahan bukal tahi atawa ko hekkahan mian ino temian goya ko hekkahan goya sinambag hadjawe ini pinabalik hadjawe in syubhat in dukrudud in al-muqni'a pabalik sida po nin kuyus-kuyus ga aniya taparuli wa dir ga aniya ta eddo wa dir mani aniya siyepe madesmein siyepe mian madesmein. Demikian palanggungan sa agama Islam an al-ulama yu'rafuna bi jihadihim wa da'watihim ila Allah. In ma'siya ulama kinatauhan si ila sabab lugtuyo de si pagda'wa silalan Allah subhanahu wa ta'ala. Silalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nin kinatauhan do sa ma'siya ulama bi khasyatihim وتنسكهم لله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يارو متنالوش الله سبحانه وتعالى سنبرنائن ينئيبون الله سبحانه وتعالى العلماء كتعوها نوعد معنى إلى القرآن الكريم معنى حديث كابتن بموت محمد صلى الله عليه وسلم أم بني أحكام فتعلق si sembahyang, si zakat, si puasa, si haji, muamalat, mian al-ankihah, al-qadha, do fiqh al-usra, ina lamot si ankihah lay, do kemon ni bayu al-mas'ala. Iyan hangkan binantu Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay si mian al-ulama. Demikian al-ulama takilala sa ulamain bishahadati takilala yan ulamain bishahadati masyayikhihi atau bishahadati masyayikhihim
takilalain ulamain parsababan amban sinaksian wa sinayin wa ulama di wa guru di paggeto sa ito ang pananggungan sa agama Islam in pagpasampay inin amana so ini atasalsul ang pagguruhan ng painda sa amihan in min shahadatu ulamaihim ga magbekkat mi salafus salih rahimahumullah ta'ala kung nagtagna asal masih niya inayin من شهادة شيء بنتو شهادة سي إجازة ومكجارين مقطع إن نبوء طالب إنين كفاندلا نسي علم تأدى وإنا من قرونه أما أنت علم تفسير أما علم الحديث أما علم الفقه sampai ini nabayuan ilmu menunjuki si yana parkala sin agama Islam ni ashhadade sinaksian si wa yana ulama de sewaktu ko itu ini insaksi si Mesih at-tullab atau ulama si waktu ko itu makajari ni si kapangandelan ni si masampai ini amanat si siyahin magbidda ni duk masale ni ane asyhadat pangulong kau sana sini ni pananggungan sa agama sa magmaap kemon gani tinigi itu si itu sumugwanan si ame kasabut duk asal sayin asal ini saya pegania amban may manusia giba pasabutan mo pasalan syahada bagi pinain Mesih ini salafus salih gani asyhadade okay gani asyhadade sumugwa sinaksian si oe yan insiya lima kajani magpasampay si waktu ko itu saddi sa labayanin pagi kanya injil ba'da jil yan pa inte men waktu himpi si waktu asal niya ano niya men tatawur manjal si waktu ko itu may pananggungan sa agama Islam ina man may tatawurat bang niya tabuono yan syahada mola ikaw plahatno wa in kaulay sinaksian na ikaw wa guruno wa bakas makatuan kauhin amban ini na may majalat may mawad kapamano ni kao makajani ko yan masampay makajani ko masampay iyan may pananggungan sa agama Islam ambat ini magmaap may siya pa inte anong pagdungan nito asal siya tinigiin sumaguan ko ni pinilay tasabutte mian inin ano ito itong sugda balikanku in halas ini mga mau maas na muhagama Islam yu'rafu al-ulama bi shahadati masayikhihim kaya ingatan atau masyhur in mga sila ulama yaon pasababan ha mga masyayikh nila aun ijaza dain kanila in masyayikh at atau in talib ini atau hisiyusu na lang makapagguru kaniya makajari na siya magpasampay ba yun ilmu nakawa niya din hadhambu guru yaon nabangdi siya ijaza na di siya makapasampay bihan magmaap na in mga kaibanan pasal in parkara sin syahada ini laung sin mga kaibanan katautay manguran laung nila bukun laung nila matlub hatahon bihaw ini dugain mga pananggungan sa agama Islam in tahon bihaw ini bukun biya nakauna bihan ijaza hadya in pangdihil kanila hatinya mag-ikra in guru nila makajari na siya magpasampay uno na in nakawana dahin ha masyayikh nila yaon demikian din pamante pa Imam Malik rahimahullah la yanbaghi lirajulin an yara nafsahu ahlan li shay'in hatta yas'ala man kana a'lamu minhu ma aftaytu hatta sa'altu Rabi'ata wa Yahya bin Sa'id fa amarani bidhalika walau nahani lantahayt kabdangan Imam Malik rahimahullah ta'ala gay pa ino makajari garus-garusan indambuwa aalim ki atawanin aaki we basa iniya ne pangingat ne si parkala agama magtuy ni ngurong pituwa atawan ngurong patwa sa ina inhinangin subero nilew iye bang sine iye malangke umbanihin daw lagi bang luupe sa amian ini mian silahat ni bagluupe silahat ni sa iyan bantuk nen dugga ako pa ina bakas ngurong patwa atau ifta malingkanin subero tatilaw ko sinang Rabi'a ina gurune damit yanen sinepe Yahya bin Sa'id bangku pa in inrungan ang ijaza hatinan dinak ko masampay atau dinak ngurong patwa ngurong ni pagi bangku pa in dinak ako ni pahali
napahali sa biye. Yan bisara Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Injur si patwa ini dili ka manamalan. Dili ka manamalan bang kita magdayda si patwa. Bang payam te. Kahit kahan manusia sa waktu ko itu labi si social media. Bahani manamalan in aahim ngurung patwa. Ngurung patwa. Dape we men bakas ni makaadji, walaupun enggak bakas makaadji, iyo hadya trabahuhin magbadya, iyo hadya trabahuhin magpesi, iyo hadya trabahuhin magdaragang, iyo hadya trabahuhin mian sakkong, atawanin sakkong si may painte lang kasara si may lahat, atau intag ni, sa pagtek ka si luma, pagtek ka mayang Facebook, niya post, sual, inin pa in ang banakuhin. Inin ang banakuhin. Jur'at. Niya kabahani ng ngurong patwa pananggungan si agama Islam. Maka dili ka parkala inin. Ngurong ka patwa parkala sin agama. Ga niya inurungan we mian Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan authority ngurong pitwa malingkan si ulama. Ubus ka o bahani ka wasa mag ano sa iyan. We ay gay ka bahani magmastal-mastal. Nagto ka mian si school. Gay ka bahani Damit kanin magdoktor-doktor nugsuk yo sa mian. Gikiwahani Damit kanin nurse aw tugsuk nurse gikiwahani Wa ay si agama Islam atau si agama bahani kyo palanggungan si agama Islam. Meili ang perkara sa dunya ru. Ini ang dunya sampai elaw akhirat. Panilawan ka Allah subhanahu wa ta'ala taabot si elaw akhirat. Yan ay pituwa pangurong mulay. Mas'ul kayo. ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا datuh-tuhtan ginhawa nafsunun ye kinabayaan nun si ga niya pang hati mo si yuen ga niya pang hingat mo si yuen inna sam'a ben natin in pakalainin wal basar pamaymuin wal puada yun pangatian inin kan anu mas'ula panilawan ka tinilawin taabot si alaw akhirat may palangguan si agama Islam may palangguan si agama Islam hangkan imparkala in buat manamalan men salin ko pagkain sa importante mga maumaas na mo ha agama Islam hatungod sin pito at sin pituwa amon patwa lawta kamatauran ha mga tao biyayaon mangbihil sila patwa bisan way roon pangadji bisan way nakapangadji amo rin hinang nila mga magbabadya biyan atawa mamingit, atawa uno bayaon, magsakkom, atawa uno na in ginisan sinhinang. Sa pag dumatong habay, atawa lumingkod-lingkod diyan, pagkita ni aun post, aun sual, ha Facebook, atawa iya subos siya. Ubos, in sila yaon. Uno kuan niya, inhinang niya, si Mamba, laong niya, bangkako biya ini, biya din sa manggdihil patwa. Way siya nakapangadji, way siya makaalup ha mga guru biyan. In parkala sin agama, bukon basta-basta. Di ka wakadyan magjura parkala sin agama ini. Mga tao tayo manggudang wa agama Islam. May tain mga kaibanan. Atawa in tao yaon. In tao yaon, maisug siya. Hatungod sin patwa. May ta mga bang asalong ta mabaya siya ha mga mastal biyan bang awon biya pang subuh ha mga hatungod sin mastal atawa mga nurse biyan noy mayroon sa in agama biya in kuanon niya mahita basta niya in agama ini mga tao tayo mga agama Islam makabuga in tao biya ini hat siya laong ta makapagtrabaho ha Saudi mga pila-pila tahon niyaon. Us mag-iddia pa siya. Laong niya, makapangadji ako pila tahon niyaon. Doon na Saudi. Uno kaya ito, uno hinang dendi, janitor. Uno hinang dendi. Mga katanasan, mga hinang laong ta Saudi ni. Sa bang hatungod ha pagpangadji uway. Namalita siya magdihil patwa. Hataw tayo mong niya. Hangkan na laong agi pangutani Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama
بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. الله أكبر. Kuan ini hinapusan akhir zaman. Di na kaingatan ta sambil laong tabihawon ini kalau na in akhir zaman ahon laong pangutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunnal tud in ilmu ini bukun hada di tud maig sadya in halawm sin Quran wain di nakakitaan atau in hadis ba sumagwa biqabd al ulama amun mga ulama bihan wain na sila miuna na sila pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amun alamat sin biadto. Umus inta o yaon, kumawa na sila mga guru pag iiyano nila. Ittakhadhan nasu urusan. Kumawa sila guru. Atawa nakura biha. Atawa guru. Us mga subo na sila. Iya subo na sila. Way ron pangingat yung guru yaon. Way nakapangadji. Us mangdihil na siya patwa. Nasibo na sila yaon. In mano siya raayat ni atawa in mga subo yaon. Iban iya subo in maggugulan sin guru daw ta fadallu wa adallu nalawong sila katan mga tautay manghud na muhaga nga sila ang kanin parkara sin patwa ini asal subay tud daqiq damikian ni palanggungan si agama Islam takilalenu wa in UN aman may ulama bang niya aman may subjects de masur kung pwede dili mamlaka may patawa de may mualafat de kung pwede si Sheikh Salih Al-Fawzan si may pwede may mufti si may waktu ko ito si Salih Al-Usaymi tuksadi bibidaay man may kaguruhan hek kamanamalan takilala siya yu'rafu bil ilm palinda kita si yani mian at-tafriq hangkan sumi kapag ngalete bang ini pagbidaan alim ar-rabbani duk siya wu'al atawanin qassas atawanin khatib magbidda inin pag alimin makajari tayo ng khatib makajari tayo ng mian wu'al napaisya sa alawan niyin gai khatibin niya mo tudumain alimi sumagwan makajari ng khutba katauhan may surut hadya duk may arkan sin khutba le atawan wu'ad magnanasihat sa ganiya men ga siya makapangadji kulang aman may yene tayo di para sa pasaman ba sin men ilmu syar'i tao na siya magda'wa tao na siya ngeddo ina damit kan al-qassas ina siya basag magkissa hadya gini makanya mag-inaddoan kisah man ang Quran kanina kami qasasul anbiya atau an as-sahaba radhiyallahu anhum atau tabi'in semua kan kasi yun nang man may guri-guri hadya ini may kisahin na sinin iginilal al-qassas natus ito ini pagbidaan duk mesih mian al-ulama hangkan pa in mian Rasul sallallahu alaihi wasallam pagniya si akhir pa in si akhir zaman somtek kami kauman ninin somtek ka may kauman inin. Sine? Kay Rasul sallallahu alaihi wasallam sayati ala ummati zamanun yakthuru al-qurra'u wa yaqillu al-fuqaha wa yaqbidu al-ilma wa yuqbadu al-ilma wa yakthur al-haraj. Ini pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sumpa inatek kasi ummatku sumtek kasi umatku si akhir zaman hekka pa ini mesih makabasahin ni. Nabi ko balis ko kita masa ni bune ngurung mian patwa. Bune mian ngurung pengajian. Sa gain pag kaguruhan ni. Except ito pangungan sa agama Islam. Bang ino salwe de kay kahanen iulo si pagtuntutan ilmu. Inambanan ahli pamilyahin. Inambanan lahatin. Inambanan kaumanin, inambanan artain, inambanan inasab mal'u sila hatiyuan. Sumagwaanin sa iyan bimasi pamisara, webe siya aapa inte maawamin. Uy, binanti number masjid to. Nahugaga manamala. Nahingas hangkan
Subay nga tauhan in maqasid si Sharia, paagad din si Messi in ulam. Usniya pa man maggigilal mian ada ilmu. Agan mujma in mas'alatu entar dunya sa amihan os pagpiyang banipin sa ini ng banakuhin. Dindang-dindangan ni Ru. Gayang mayaman si maqasid si Sharia. Ini ijma' ulama si tahun iwan atawan si oras iwan si mas'ala iwan min makajari ano nakadno hatinin makajari mian bagtuy paano agay ano gay bena ugin na din ka uliga kyo mian umabot si rutbah al-mujtahid si yene level si mujtahid lay naghahanap pa lang mo sa agama Islam tala man dapat pa inte we men bangsa sa dili bisan pet agen bangsa Arab bangga umabot si rutbatul ijtihad gay makajari ngurong yene hukuman si hal pa inte yene men sa ininin liyang mag-ijma' ulama ibang dumain asal ganta si pamandang de magtibuok pa sa men makasanyang sin ummat uksin pag-agama os pinain o ay sa banghap mas o ay sa pinay bang ihaptabo nabo oro bang niya kinawin pilir sa pagkawinan at awanin bang niya mian matay pilir si kamatayan ininin may palanggungan sa agama Islam mahugagay Gatahatun in mapasya at tikrar kaisa mukarrar iye kahaba waktu ubos mapihop taho ina mintad dero dalam dasimana atau ni dalam talong mahangi dumain du men hulak kami piu duk bangay kyo kay nabo ba kyo lagi atau nin mula damikyan men bangya si kamatayan dumain du may kahaba oras piu ko si kamatayan atau ni min lime kyo si kamatayan ka elo atau niya kinawin demikian siya iyan do isab bangasal iqtada al-amru dhalik bangasal subay pa inte ne miyantahin ang iriyan magbidya man amalan nahangkan tusud ang kansuy kinatawhan in maqasid yene mian syari'ahin maqasid sin yene mian syari'ah okay anak okay na Ang ito pinanda dito. Okay, inshallah. شنوانته التفريق بين العلماء والخطباء والوعاظ فليس كل خطيب عالما فكم من واعظ يسلب قلوب الناس بحسن حديثه وحلاوة منطقه وليس له من علم حظ أو نصيب إذ ليس العلم بالقدرة على الكلام Pagbidaan ulama, siya khutaba atawan mu'ad, dumain pa in kemon khatib, atawanin mu'ad wa alimi. Kaya sabutan sila eh. Hek kamanamalan amban may panday nga heto misar maesib palihalan sin agama Islam, mura taeddo din pangatayan manusiyan sabab kalingkat kaha pagdeliber dali duk kamamis yan bisara dali. Sumagwan magpinayaman si ilmu kulang yene mian bahagiin kulang bahagiin dumain naan siin pangilalehan wa in iyalay alim ni bang iya tao misara atawan nga heto dumain magpayaman ti Hasan al-Basri kulang maglabi men rahimahullahu ta'ala bang niya asal panday manamalang misara panday bang sinulat dya sa dili mamasayahin tagihatu si yan bisarane gitantu wadih pa inte yan men manamalan demikian nen Musa alaihi salatu wassalam niya sawa ini sini Harun alaihi wassalam gitantu tampal na niya men matampal iye dumain ko ini pinainlay sine pandeng heto misaro tahinang ni alim bangi pa inte masampay pasugalihan sin agama hanggang su pinayaman ini background bang inta, bang ini bak sinangin ilawinian. Bang ini bak sinangin. Pain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'u wa sayati min ba'dikum zamanun qalilu fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu. Kaya usap si kaptangan pa inte pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkapit ro pwede helunian.
Song pa ini, si waktu bi ko itu inen, hekka amban, yene fuqaha bi. Si zaman sahabat ni in, pilipuas naman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa kulang amban ka amin khatib. Atin pandai min nahitong-hito, sara-sara. Wa sayati min ba'dikum zaman, song tekka pa ini puas amban yun zaman, ini waktu kulang ni matao si fiqhin. Kulang ni matao si hukumanin. Sa hekka ni matao magkakutbain. Iyahi ang pagbidaan ni zaman marumilulay, duk zaman ko ito. Sa ganiya, mian sala ni duk mas labi awla, duk mas labi ha. Bang iya ni ahin. Alim ni, tao pa yung khutba, tayo ng khatib at ang mu'al. Tayo ng khatib at ang mu'al. Mas niya magtibuok sila bu'a ininin. Sumagawa ng jumain, we kamal kakompleto. Palinda kita si makanatul ulama wa manzilatihim. Ang kansubay, katauhan di bang ina makanatul ulama'in. Bang ina pabektaran sin ulama'in supaya gay ko maggarus-garus. Mian pagtuy misarahan siya gay ha. Magtuy ngintikad siya. Daa. Ang banilian, pain Allah subhanahu wa ta'ala, inayin, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Si أولي الأمر منكم فإن ابن كثير رحمه الله الظاهر والله أعلم أنه عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. يعني مكانة العلماء فبترى مئسية علماء سحال إنين sikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan na si Mesiya beriman. Dinak magtaat si Allah ta'ala magtaat si Rasul. Duk si pagkokanan ng bankaam. Tuo si ito magma'na pa ini bin Kathir. Makajari umara. Makajari pa ini Mesiya ulama. Ini yan mian martabat din. Lagi yung namalan. Damikyan yan sikaptangan pa Allah subhanahu wa ta'ala. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سين دي tinalawin? Mesiyap أنت جهلاء أو عامة الناس lumayan العلماء يو دي tinalawin tilawon bi يرمي أعمت أوهن إن كنتم لا تعلمون si mian bangka ni an bin niya pangingat di si perkala iwan. Demikian sikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بسرahun أو محمد إن مكسالك أو مكسبك ين مأسيه مكهتين وجي مكهتين تنتون جيد المكسالي الحاجة توشتون من إن تنبت علماء تقلال من ملا دميكن إنما يخشى الله من عباده العلماء يروا مغمتا لو سمبورنا si Allah Ta'ala amban ipunnya yan na si ulama. Yan na siya mian al-ulama. Demikian nin. Magkaptangan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inangkate, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Inangkate Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan na siya berimanin walladhina utul ilma darajat. Alhasil siya parehelo niya pamarat siya pag-imanin. Bunay sa mea ataga ilmu sa darajat. Bigyan niya ang bansiya bisan mag-classmate, magdambua lahat, magdambua pa ente guru. Kanya-kanya dok yan ilmu tahasil na tayo doon naman na guru dayon. Darajat. Demikian magkaptangan pe Pangutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warathatul anbiya. Iyan may ulama'in ganti sinin. Kanabihan. Demikian yang magkaptangan pe Pangutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sine-sine atau bang magkabayan Allah subhanahu wa ta'ala si ipon yun kahatan. Yufaqihu fid din, pinatao si agama. Pinatao wa'ne mian si agama. Iyan para yan bangsa ingi pangalalahante bi ulama. Kuito at taamul ma ulama. Bangsa ingi pagsawmad ja. Duksiya ma'si ulama alay. Sika isan muwalatul ulama'i wa mahabbatuhum subay mian siya bangdalan pasangdalanten. Duk subay siya yene kilalasahanten. Ga'na niya
puas amban Rasul sallallahu alaihi wasallam taga kapatut palihalan sin agama malingkan mesir sine min al-ulama. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. Dan niya bangkyo magmuwalat si Allah Ta'ala kung si Rasul na kung si Mesiyah mu'min tinartanto si Mesiyah ulama pagkising ganti yan may karasulanin ganti yan may siya karasulanin dumain maksud nito si ituin sa ukat na kayo niya bebegan mga ulama sali do tumawa do gai basta tabisaranayin pa inno ininin niko atau ininin ni aman may dambu aman may asurgain naman siya yan ulamain magkamali niya masih kamali ini sumagwaanin in kamali idalay miyaan gay makajari ineddo. Gay makajari ineddo. Demikian din. Amban may magtaamul kayo kumisi ulama, ihtiramul ulama, wa taqdiruhum subay mulyano siya pag-addatan kumisi ulamain. Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rifu li ulama'ina haqqahu. Iyan ba Rasul sallallahu alaihi wasallam dumain ang ban kami sila gay malasa si yun marikilikiin. Demikian ang dumain sa amban kami si sinesine gay nga mulya ang mahadjahin, gay mag-adat si mahadjahin. Demikian subay kinatauhan o dambuwa aahin yun kadrul ulama. Yun kapatutan sin ulamain. Kapatutan sin yun ulamain. Taus ibn Kaysan min as-sunnati ay yuwakkir arba'a. Ang mansinunnat subay kyo nga mulya, subay mulya ang patinin. Si kaisanin al-alim. Alim. Subay mulyano. Si kaduanin inaim. Dhus shayba. Ye, painti abahin nabi. Mulyahon. Dahinamon dagay. Dahinamon pamelang. Wasultan. May siya, may kanakuraan. Pagaddatanon. Pag-ihtiramanon. Walid. Duwe matato ino. Ammaan. Ito inaan. Okay. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بباين عبد الله بن عباس إن حبر هذه الأمة سحوا بق أدقنن في وقت طلابي زيد بن ثابت من اللي وإنه وسئل بالصلاة هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا سائلين بأين panghinan kamihin pangandaakan kamihin dinaak kami yene mahadja na ulama kami demikian duk may mahadja man kami natawan masaka man kami demikian aman at-ta'amul ma'a ulama al-akhdhu 'an al-ulama yus'i ilayhi ad-da'nu susuku kemon magmumpaatin aman singeddo kyo bago pa ma niya talanggal no aman si ulama magdayda kyo ngeddo aman siya na ilmu ko ni pa in Abdurrahman ibn Mahdi كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته سأله وتعلم منه فإن كان إن لله بان إيه مقصوع أم بان أهل العلم مسلم كيو بان بان إيه فهو يوم غنيمته apa ini asal anu ninin ganimahku ne nilaw iya dupiki pano iya bang iya ngasua isab diawa pa inte ban iya pinano anu ne duk mangasuha iya si kalebel si classmate ni magmudakara si antara dito. Pamanti sa hawa pangamulya rusab duk pangeddo yan may siya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bang niya takalede aman me painte me epangde buga tahati wede yene parkalain pasalan sin agama asal gawgutan si piu ko painte Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه bang hadjapain niya katauhan ko dambu ang ban ako tao si kitab Allah subhanahu wa ta'ala mufassir Abdullah bin Mas'ud taabot pa inene unta dan tunan pa inene men pili ko siye demikian may palanggungan sa agama Islam mura'atu maratib al-ulama subir sa pinayaman martabat pa intene min ulama'in
amban pa ito si may pangumulan. Amban si yan hek experience na si may waktu. Ubus do mula-mula ng hek ka manamalan amban may talabi uwe na parkala pa indi may masail duk ini ne aman may pataalok si yan aga mainin so may sa akin siya para lulu. Daraw kayo maggaros-garos pa indi ne piu may andihalo. Riayatu مرتبة الإمام العالم الذي دان له أهل زمانه أو بلده بالعلم وصار مرجعا ومفتيا للناس وليس من رعاية مراتب العلماء الأخذ عن بعض طلبة العلم الصغار ما يتعارض مع ما يراه العلماء الكبار. Dumain ang pangipat may siya ulama bangiya magsulang magbangga yen may siya sigaru طلبة العلم may manahut-hut may pante may magtutut magsulang nuk may siya may ulama tamanan mahadjahin daki oro bagtuin nga doon yung dahil nang numarji' doon daw ina bisara may ulama mahadjalo way may siya ulama ar-rabbaniyin may palanggungan sa agama Islam bangiya may ano yene alfitan tek kasi zaman yun bahaw besong paasak inpitnahin niya na sengyaw-sengyaw na paasak sa andang na kinatawhan mo hawa yene katala pamayam din sumagwaan ni may aajahil duk pinabakin hawa nafsu duk ka pride may kinatauhan wa bang puwas ni paatag yene pitnahin pinanto hati pinay ulama mahadjay to hati pinay matatuhin sayin damikyanin وليس من رعاية مراتب العلم حفظ حقوق بعض صغار أهل العلم ما لا يحفظ لغيرهم من الكبار. غيره كي بستا نبدا من منهت له من مثلا سن من علمه بوغانيا له سمسيه بعد ما جهل. سمسيه إنه ما جهل. فإنبال بقدر علموين دوما ننتك كاكو وحي قالني وحي وقت تبقوا يدو ساتك كإن علموين para sababan ang banili magkasakar naman kita hindi. Isiya makaadjiin ubos piyo kita bi mian sisiya pahangat. Demikian din al-hadaru min al-qadhi fi al-ulama. Subay kita bi pahalli yani bisaran siya kaya ha. Ngandak desiya. Paggain aman sifatu atau simatu ahli al-bid'ah. Yani aam sarahan ulama sifatu ahli al-bid'ah. Pada Abu Zur'ah إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق بان تكتان بان يأدم بوا ننديوان أبن سوى رسول صلى الله عليه وسلم هاتيون يون زنديق أمن منافق أمن من نية من تكبرني تجي الله سبحانه وتعالى. demikian pada Abdullah bin Mubarak حق على العاقل ألا يستخف بثلاثة العلماء والسلاطين والإخوان tagahak si tagaakkal pain gay makajari diawaan yene siye taluinin gay makajari diawaan taluinin inayen al ulama sikaduenen as-salatin sikadalunen al ikhwan duman bain al ikhwan al muslimin dumain ina si kaisalay al ulama pagdibang niya ang diawaan ulama palanggungan si agama Islam lepas ni pag-akhirat nun bang niya ang diawaan atawanin gay mangina nakura lepas ni pagdunya nun way lepas pagdunyahin hanggang ni paimesiye mamisarahin 60 tahun niya nakura luusyo bisan pinakura awalim mas labi pehap amban ga niya nakura ni mian dan sangim hadja pag iyene na Quran mana makalang siinin amban mian magdulupuso duk ini na amban ini hinang lahat si kawaniwen makatanggalang imbisan kanian din asil lillahi subhanahu wa ta'ala damikyan nin ini ko yan bang isab may kapong tinaihan no suga samed no ahli pamilya no tapos bawaris no kung diawa ano diawa isang pamayam de kauhin fahdhar ya akhi min istihza' bil ulama pahalli kiyo pong tinaikos agama Islam amban yene pangahinang paragay atawanin pangandiawa si kaulamaan
Pahalli kyo amban iyan misarahan siya giba, ngalimutan siya. Bang muharram gibahin si Messi pa inte sine normal. Mas na si Messi ulama. Mas na si Messi ulama. Hangkan si hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Iyan si waktu tinilaw uwa ni bang katawahan bang in gibahin. Gibah ina limutinin. Os pa sabah tinga na inakahan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sinabot ang kinabunsihanen. Os pa in sahabatin bang sabto pa in sinabot ko lay. Na yan happy at Rasul sallallahu alaihi wasallam gibahin, limutin. Bang pa in nagato inainan man dustain. Natuo si tuan ulama iyan pagkasa sa manusia. Ulama pa in de mian ilimutan nun. Wallah. Asa hajja manamalan. Dusa si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung yung mga bangkay, yan isipong tinaino. Kung yung mga bangkay, yan isipong tinaino. Si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala, yung kaya sa surat al-Zariyat, kulang maglabim yan. Yuhibbu ahadukum. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Dami ka maglimot-ilimot, ini mabaya kang mangan isi bangkay pong tinaibi. Bangkay. Bisan agad mangantanin ni puan mga kasinduhan, lenno. Namin kasama-samangan ni. Nasahiyan bagtuk ni kalanguha si aga, may Islam ang malimo. Malimo. Namin kasamang ulama, ilimutan nun. Binisarahan lo gimahapin. Binisarahan mo sa aming ang gani akalan. Binisarahan nun ina sa aming aspect tawbat si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Ibn Ibn Asakir rahimahullah, wa'alam ya akhi anna luhumul ulama masmumah. As-7B. Okay kung tinayin ko sa agam Islam. Bennalted yaname si isi ulama masmumah. Duk wa'adatullah fi hakki astari muntaqisihim ma'lumah. As-7. Banggay kiyo pahalingan diyaw ang ngandesmiyan na si ulama. Allah subhanahu wa ta'ala mangandesmi kauhin pa iman. 7 yun. Subay kita miyan pahali aman miyan. Demikian al-hadaru min takhti'at al-ulama. Duk subay kiyo pahali paano harong nan aliminin. Dapehep miyan ordinary aaro. Bisan pep alay agen alim subay beniya syarat ni. Si kaisahan subay niya tatabot. At yan siguraw ni bang yan hinanglay atawan mang patwalay atawan mang bisaralay benal kita bisarani atawan bangga kini ihtimal niya makna ni men sadili hanggang subay alim mga hukumihin ar-rasikh fil ilm. Demikian din si kadue aman ni men ginisan kau gay katawanin kahalan pa intisin yan men alim lay gay katawanin natu si ituin na may kasapa hindi bang asal dumain ni alim bisa natin mismo alim suy magtatabot usduk kalau ya jahil si parkala yan idambua pa hindi men alim lay subay siguraw na tinilaw pag ini in masala ilian hasupaya gay lawong in miana mahadjananin dumain sinalok sine labi-labis may waktu ina ko ito hek ka manamalan men bisar hindi ka bidda labinan si social media sa amihan ubus gebe bisan magpakilala misarahan sa yan may kaulam ante. Iltimasul udhur lil ulama. Bang niya man may kaulam anlay kamali atawanin ano sa miyan may bisarane ihtimal subay peneun magingay lain mahapin duk subay miyan ilin taymaan udhurnen taymaanu yan udhurnen subay taymaan udhurnen. Hanggang pa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la tadhunnu bi kalimatin kharajat min akhika al-muslim su'an wa anta tajidu laha fil khairi muhmala. Da panganalon ina bisara wa pumtinainu muslim pa ino laat ni wen. Bunia ta kaswar si bisara lay niya bil ihtimal na maana na sadili kahapan pili ko simhaple. Demikian pa ibn Subki فإذا كان الرجل ثقة مشهودة له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه على غيرها. Bangkaniaan iyan illa layuan. Atawan ayuan asa kasasaksian kapangandelan
aman si ilmu si ini nabunia bisaran sa muhtamal pili kayo bisaran ini teman bisaran mahaplay. Iya may palangguan sa agama Islam. Demikian yan ini aman may taamul sin ulama, pag taamul tabi si ulama ar-ruju' ila al-ulama was-sudur an ra'yihim khususan fil fitan. Subay kita ipabalik si ulama ar-rabbaniyin. Ngeddo kita biyan ra'yi de. Aman pikiran si waktu fitna. Kaya pa ito fitna corona ini. Aman masail pataalok si iyan pasalan ng isang bahayang. Pasalan may pagtarawih. Pasalan ini na aman pataalok hukuman sin agama Islam. Piyo kita si Mesih. Ar-rabbaniyun. Dumain sinisinin sa dote atawanin gaaniya miyan kulang pangingatis para kala ini agama ini. Indal fitan tastabihul umur. Pag maglamugot para kalain. Gain niya nga tauhan malingkan na Mesih ar-rabbaniyun. Ini Mesih asal tao. Duk ini Mesih asal hagat manamal in ilmu din. Mian ilmu din. Demikian din, laysa ahadun illa wa takallama fih. Gahit niya tiap-tiap na buwa man kita begini din, masa ni pajaniya ni Sarah. Sabi siya na sa subay siguraw no, patathabbat siguraw no. Demikian din, al-ulama o gayro maksumin min al-khata. Siya ka-ulamaanin gahit niya, mian maksum siya. Masa siya magkamali. Masa siya magkamali. Sain khata dari kulang. Bang may painte, kulang. Qalilatun binisba li kathrati fadailihim pagihek ka amal kalabihan pangurong siya Allah subhanahu wa ta'ala sabot ito may amal fadail yan may kaman sinimian. Al-hadaru min zallati al-ulama hali ka bang niya kamali amal may ulama alay da subay yan buo-buo na may bisarami makamali alay dugda gitak basik sikao yan may kamali alay lumayan siya iliin lumayan yan sa iya kaya anak Adamin kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun kaya mga anak Adam man magkamali duk pa inte tamanan hapla man magkamali lay bangi magtawbat magpaampun sa Allah subhanahu wa ta'ala hekka manamalan yan demikian hatulas daw kita ini si pasalan at ta'amul al-adlu fi al-hukmi ala al-ulama subaykiyo ba'adil mga hukumin si ulama al-mujtahidin bangkanian ulama dusab sabang dumain do ka ulama gani ay kaya nunaan sininin pahali-hali na jake o dugay ko makaddo siya man pagdunya labi ni magsila akhirat no adakal ko peta don mulka man Allah subhanahu wa ta'ala kuito palinda kita si ini masalan ta'amul ma'a al-mujtama' السابن يعني مجتمعين أتوان سوسايتيهن magbayuan kahalanin magbayuan in kahalanin niya man may manusia gay mabaya meninasihatan si katampalan suya sa tapok-tapok okay bang may nasihat amma hatinin sinabot kemon kanya may pagtaat-alen pa sa sumago baka sa niya tigi no buwa asa suya si katapukan kaya nga mawan man kahikahan demikian nin aman may hikmat miyaan Dakyo nabot silbiyat ini kalatan niya rin. Us di siya sabot to kahapanin. Kaya maghapan pa hindi siya mag-ela mag-anda. Dumain na siya sinabot, inadendehin, bang si alanin, pinanggaan kayo bakas mo, pumain bangay sa mian gayha. Pwede sa blelain, gaan sa kiyon bakas misara gay menhap. Lungun na atin dyan, pagay mo nila binisaranon. Lungun na atin dyan, inikimon mian binisaranon. Nasumiro sa sinabot ini mian ijabiyat nila nahangganit pang paito si metenga dindehin atau maglawlaki biningin si Kapitang Pangulo Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar bang may paglawlaki bini asabon bi in hadis ini nahsa hajja manamalan gay makadari kanatan gay makadari timanan ni rukambanan ni muslim atau mu'min andanin mu'min do sabi, mu'mina, inandanin. Bang niya, pagkamalian, di pa intasamihan. Bang takite ni kamali andanin sa iyan, payaman ni isa bang intaglayan ni may kahapan andanin. Sino magbelahan nihin? Sino magdekdakan nihin? Sino maghatulan may anak nin? Arhay ka manamalan, magmemes nilang luma. Gaya kasukna, may idendahin, ulit tarabaho na sinumain. Ulit tarabaho na sinumain, may palangungan sa agam. Hanggang penheun. Bang niya, kamali sa amian, penheun isa bang ingalayan ni aman may hap miyan hinamin. Demikian nin, an-nasu yakrahuna man la yansa az-zallat. Inaahin bunsi
ini aagebe mian takalupa wa ini bang niya kamalik no kahawa na jagi magkaswa asasa miya kamalik ko sa miya kamalik iyan pangamahan aayinin us bugay hinalihan damit yan ihdar min an-naqd al-mubashir bang niya upama magkamali mian kumadilem ano niya may raine bugero te pagtuy binangga daro banggaan magtuy si pagharapan malay ka magkuy kami magbagay-bagay sa mas niya mas gusto niya paasa pa dalam pangatian si may kasi kaya ahin darajat niya sa makasandal ano niya sa sagay na peneon in waqtunin may kikupay te magnakal si alagi na pati al-syar'i damiyak yan la tuamil an-nas bil-isti'la dugdak yo dahil naman may ahin langkyo bekyo aman siya langkyo kyo ba ito man siya iin kinabunsihan doon sa binuede kinabunsihan doon sa binuede damit yan yan iksib al-jidal bi an tujannibahu dakyo piyo si may pagbira at inan magdidiscuss daram be magdidiscuss ang kaliba nasus sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baytin fi rabad al-jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan ako pa ini garantolin ang may kalumalumaan dalam surga pumurong si agi siniyan di nga discuss di magdi-discuss bisan pa kanian nito sihin mga parkala pa din miyan may mubahat atau may dunya sama pasal ini agama magpataran pa din sin agama sa niya duk aturan ni niya miyan duk aturan ni apos bila maniin gero taano te miyan kemon makuku kamaapan si kaam duk labinin ni kaampunan sa Allah subhanahu wa ta'ala hato arak hekkat edo ku mian ini mian waktubin magsyukur si pakalebin kemon magpain inuwan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala tumbas ang bantu si dunya pinalasaw ni si kita labinin na si Elo akhirat bangni alay kamali ko yan si bibisara ko lay maku kamapan si kaam kampunan sa Allah ta'ala damikyan nin mangiya bisara ko lay pangkal peddi dahil doon biluk daten timano mi dalam ataybi daten timano mi dalam ataybi mian paluason behadja pagiin lumainin mian amban kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sahto man kaban hawa nafsuku syaitan duk labi-labi magsyukur sa buwa iyan mian pongtinay ko auladul Islam ko Abdul Latif Kanjang si iyan pangimbayat ni mian ako si Elo maininen murmurahan magpagbarkat si kao si kasaway anuk sino mi amban may pangno duk si kaam kemon iyan may mamayang po itong lay maid niya ko sila pagkalihan tebi iyan bang sa muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.